Ya, malo fola o le matou felo ai nei tata ofisa pe masani ai i tai awa sa forele ai tasi ma le sunga ia lai ia ma le tautu al tata company o le PGI po le Pacific Channel Insurance ia i tai awa sa forele ai tasi. Good morning alai malo sa ifo manuia. Ia fia la wale nganga e whatalo whātu pa ia male malu lasi si o tātou atu. No, nei tai au fōu manuia le lofa malanga leo le tātou tāpa au siri langi. Ia, fia la wale tawhalo whapea o na mafuta mai ai, ia e o whalofa mwhatalo whātu lau company o le Pacifica General Insurance, ia po le PGI. Ma lo la wale usu, ma lo le wholau, ia, nei tau sanga fōu. Ioi. Tato pokala me mua nei. Ko pokala mua ke ia. Wale mau e tolo ia. Fa mangu yanga ia wesu. Ole suia ngumela. Ia me kasi. O alu tolo le wale mau fa mangu yanga le wesu me mo kai ari melia. Afkai kele lava alai vale. Tau tu au el pichi ai ni kai au. Io. Ya, maro mau ia ni ka sang fo. Mau ia sang fo. O ia mo fo ka sang fo. Ba. Olfalea. Qua sassare boer bene che cosa. Ngala. Elis kan kala mla ko ifa aku ala usula sunga fuha. Ai sa ole le singa dengan maru. Sa ole le. Lua vai aso ngo. Sassare boy. Le ia pega sassare boy. Ava pe lua vai aso fe aku Grass sole como a. Inganga ilo ele la belle family reunion ala waku wa ye ol fere de si aiga. Usa kan fi inner payment year loan. Top up. Top up. Ai va pe wa le gata por malo ile fai u gorta sa se ve tu ni. Ka va pe la le pi a ko ta po ile yo va sole ko fi ke payment. La fa kali le bank. Na ko usul nga usul falung. Ai va kali me no visa se ka ko pe ko la ka pu le va bolo uso ko ina. Por ka va ko pe ka u fai ko. E fai eu sua for ni ka usa. Ia ka ngi le fa pe fai ia foi bom. Oh. O ia ngai salani. Sole. E feo lo anga ngo foi vai kai mi. Sa a ko ngi le fa solo ia fai ngang. Tala wena lo te fa longo le fai foi ngi. Sa ka lo O malai malu. Malai malu. Di foi ia. Tele no fo. E que le sula ngir ka o pe mo ka po kala me mali ulo ye. Ka uma fio ka kafkas. Fanga lo ko. Si fa mo le la fio ka kafkas. Pe ka se abar 665. Ai sale. Ya, malo gosa, malo horfa malo sia manel ne mano to ye. Ai sau no ngar tulango ir tatu kompania me suele amatango ni tau sanga mal fa nga solo ngo tatu ngaruenga. Ya, after mo la no, ya when ni time you te fatalo fatu ai le sunga ya Samoa Timoteo Isaia. Se tasi foi o tamali isa fai malanga mai nei. Sa mai Australia. Okay. Tau nu mai sunga fua asolua afe ko le ofisa. All 665 radio sa fa longo. Oh, sorry. Nei tamali. After. Aku fai langa house insurance. Oh. Kava le fal palangi, kava mal fal kalmalo le lumole la ko. Le maka. Pa uma fa. Mana ia so. Ia kele ya. Le o nga ka ko fai ka kala ia fai. Yes fai. E nga lo ia ka ko be ia. Ia ai pe ole nga nali la alignment mai mo foi man va fo me le tonu. O se invest le late le na mo ai nga so. Le tu la mai le mu fa lo i Vai tolo Ia, anga fa pe insure le ese me pole. Ia, wala lo ngo fa le kongu mo lo. E pe ka fe lo pe amu le fa le fo ile wa ka u. Ia le mota mala. Ia amu le business. Ia wa excepta to insurance o mota mala wa ese for insurance business. Business protection por commercial insurance. Okay. Ele mava nga titi loi business e fa file insurance. Ia. Ole me mua ole mal pui mal mu ma mala fa natura. Fire natural disaster. On me lo lua ia o stock po o lo business ia kai pe le house and contents. Okay. Yo melon tolu titi loi ia ole burglary po le theft. Ole sati o lo Kamanga oi so Im fai nga ka le insurance protection I tulanga le. Yeah. Oli si mea o le income loss.
Mero le income loss. Pe wo mu le fale. O kolu ma singa o kule fale a o kule le kupe sau. Okay. E foi nga fai claim le mero le income loss. Pe provide ko uma ia details. Okay. Le foi le umi ke mga fai le cover. 1 month, 2 months, 3 months, up to 6 months. So Pakai ka inga o au e fai lo fai kan malo. Ia le ala wa ngoko le vai kai. O le koe o main kulisi o ngā wā. Le ala wa kulo pisi nisi. So you can make a claim pe wha penga insure lo company. Okay. Pe move o wha kan malo. Yeah. E le kai me e le downtime o le pisi nisi. La le koe generate mai se income. Okay. Nga whai le claim i le mena. Mana ia so. Business income loss. Ia ma le siroa mea o le machinery. O le plant. Pe wha pe o se manufacturer. Yeah. Le fa pe fausi ai ni o loa ma me fa pe na ia me insure for el tatou company e tu lang fa pe Okay. so pe me ta uang business insurance it's not just the house and contents telephone na isi va nga me fai ona malu pui ai fo tatou company mo business Mana ia tel vai ngale o ta o le a fo ine o le business loss. No winga fa pe e fai la kapisi ni sia ke wale fiwa ele fai un claim e va pe wo se accident foi ngale wo fe lo business ya por mu o se malafa natura wo ma fu ai ona le fa nto e mo se ala tupe o ma fu anga ma fu ina le mo se ala tupe o non fa fita u di tupu Mana ia teleson. La tulango ia tatou insio ta vale, vai pe ole. Fai a si fe lolo le malo la tunu ula o tu el termine office. Ma le sa tatou fe ngai maso malolo. Ia lo o tu tangata. Ono le mele peace of mind. On fa lo ifu lu ngol awala le mautinoa. Mal puia a seta. Le totino. Me sia ko inga me voi le ke ala kwa o ia ai ki fa merka vale o ga. Ia la kulo le ala ngal o nga fa yo leo se ku pele o nga. Ai le o nga ia yo ngor ka vale le sa. Fa yo le se ku pele o nga ia yo ngor ka vale le o sa o ma kwa le lo ala po ile la fa ia la ka vale. Ia wa pe ile o nga voi le fa ina insure o eto e matagata i tu watu. So le third party liability le na e eva no temi fa lo insurance cover. Third party la ve ai properties. Po aseta me totino ia matangata foi lunga wala te third party personal injury nga cover le PGI ia le third party liability pa fa pete mna oi o istangata o to faila to insurance e opt nga le third party ele cover la ko cover ai cover is cover me ko kingo lunga wala that way ava pe kupus fala velave e cover le PGI property and injuries. Ai alua o fai lo cover. It's another option ways. Mana ia la kama sangi insingia va pe. La insingia lo kakari. Ia po lo ka anko insingia ia lo winga cover sistanga te tu atu. Ia o kasaulo kasala mo lo ka anko fai la cover. Maka pusi do. Tato travel insurance wale peri foi mai ia tank. Ola lunga le tank. Se la ua fesa. Se to def cover malo. Kia. Bor ka ko ka penga. Ka penga. Ma fanga tenga e se me ku pula take care no ai nga ma. Ele o fai tank le kangel ko inga foi. La o kia ve me. Punga. Eu quero ko fai dise ko. Ya wa va pe o la tu la ya tank e mo le lon torua. So the next of kin pe te nominating ale beneficiary. Nga ia insurance. Sa soria mai se la no le foi tate mata tu na fio lu ta pena tato o to fitu e malanga. Tato tamu sanga foi tu pai le o mala o ta mai tai mala wari. E ma ne o nei wala ho to fala wi lor va le numero. Yes, sa ole e ma wole tato pa u pe fa pe il group group travel. So tos fulu na ilunga. Ia wa anga va ai le tatou fala wi lole na o le group travel. E pa u ele tau o lo premium. So o le kako travel insurance e cover ko me e medical expenses. Te weni fala vela ve tu wa o ia tunu mamau. O le personal luggage, o lo personal cash.
Ia. O le liability pe fa pe e alu se rental pe tupu se me le hotel na ke ngofo ia. E le social company e ono cover ni costs associated mal ni fa la. Ia mal death by accident. Accidental death. Tā ua tere ia tūlanga ia. E for a very small premium e kongi. E kawai oi. Ai whakua effective ala kai mi e ke punga runga wale. Ale le lo ko lo ke fu in malai wale le ai ka maka claima. Ale o le lo ako pa i lunga la wala. Ole. Amol mol se lunga ke lunga wale. Awal me anga le kupu so ka maka ngo i mo tolo ngafi. O le sia ka ho le kinga la o sa mo kingoa e le sia ako pa o mai. Ka sa wa ulo mala ako pa o sia ka mala wale le lo mo i le fali so. Ai ko ai so ngam ai ka ngoi la wa sa wa le lo le si o so ngam ya sa lo ku o le ko pa wa mo mai ka lo ya lo mo ya si fa mo le o fail na tu ai la ka la ko pa mo me o yo mariu sa o o la fa pe la ga ge ni su ka la ki po ai la ga ko yo mariu le si ai nga le po ka ya o po ka la ka ya sa o le o ku fa fiel ngam sa o le so e pe o le si me na mata no mo tro ta wa na film ta o pu le ua faisi umi o afia i tātou ele i mo se vai fo. Poi to le i fai se vai fo vo ile le tātou mana vale le e fo ile fa vita o le le lo o ia fa pe la insua. Ko ale ki nga lo ma fo fa. Me lima tango vale. O le lima tango vale. Lima tango ese. E lo ile sa bia ko ki go ala walu Sala. E matau tia solo tūlanga nā re ka ke mai ka winga ngai kai mi tono le tunu. O ani si vai ngor tātou unanga nei tei meo le whanga solo tātou tautua alai. O le fo ia mo le sila fia le malu tātou atunu. O unanga le ona whai o le melta o le general liability. Ia. O le general liability o ngā fo ila mo le business cover. Whataita inga. O e mele tele na tupu i atunu i mau a meisi Amerika. A wha pēra le McDonald. E ke se vale ko le McDonald. Le wa map le foloa, le susul foloa. La kulo le kanka se kongu le whare inga. A le se sign fo inga le wet floor. Manko me pe me masangi anga. E ke le vango me whainga su e le kanka le McDonald. Ia. Ongo le wa fianga ia. Ongo whakamala le McDonald. A fa pela e se public liability po le general liability al McDonald. O le sula o le faianga i le McDonald. E cover le insurance. Le fa peke o malo le keisha fa pia. Ia limo sera o afelo claim le fia fai onga ula vea i le. Ia. O ngauro o vai pe. Ia. Ai le mas ko sign fa i lo le susul floor. Ai ku solo nga o le vai ale nga la ku e kua. O le nga la ku e kua do kua i si McDonald Ia patola nga. Kamala na tātou. Melanga ka o le general liability, po le public liability. Okay. Another example le tau melo mawhawhau o kongkalaki ia mo vau. Mo vau. Sa o. Ang le fiu le ka awale fa e mai le pua le halu ale mo le. Kongkale au kala. Ia la kolo ka awale fiki mai le ma ele. Ta windscreen o le kio kol ka awale. E ko kongi ele kongkalaki Ia. E ki ngai ngara si kankale o ngai kongkalaki mo vau. Whakamala le mo vau. Whakamala o whainga rea. Usara le ua kuri le mo vau. Ai le o mawhai e le kuri nga whai whaakare ua ka. Ara ngau ave lo mal mo vau i si ka. Pea mea koronga kau ale o wainga la vea. Amel mo vau. O se se al mo se la mo vau nga lo i tolu. Anga la ko kama mo vau i ku. E mo buangi mai tolu ki ai ka. Ai sa o le leiso. O isi so le au nanga so le o foi le fa mama ina foi o taft fala. So le e fiu e fa ele pu so le ke so. Ele le ala be fa pe ko lua. O le sila ki kilo i ka vale yo mai ma. Stand by al kama foi nga le u me le kua si fa e le pu. Amare e kava umala tato nanga na o le general liability or public liability for you. Mana ia so. Ia o le sika ko o nanga le sa failo foi tausangantea. Ia le PI por professional indemnity. Kamara ia apalai mo professionals. Fataitai nga mo fo mai. O ia.
o foi au fau fale ava pete o tupu se mea e ono afia low reputation for defamation e me fai un kava le tatu company okay o ole kusiaka o kango kusiaka la wala papa ave lo kunga la ke le fau el kunga la ke le wala papa according to lo wakalenga se isingi o le kusi o gale pico ole wala e ko nga vela professional indemnity kavala o tu siata e kavala kusiaka okay e va pe ke wanga e mai se se complainer foi ngale ya ulang kusia la kala wala papa tau ko en kulang fa benga ma na ia tele sol ai mai se la vai o nanga ye pe o nei fai lo vai o nei foi taimi o tele foi o nanga ye o le tatu se o nasa o nasa e foi la na nanga le vai nga le la mo vau e ia la nanga na so na sa le ma na ye le fa lo te lo la fa lo nasa in sua lo nasa Chualo ia lau company se fe foi oi o na sa o le pese foi ngale sawa lo me vive curia kama sa tava le se ya unasa le vai ngol taiao sa va ile so la sa la fight no va kula sa pisi si so na umalo le fai poi ponga siona sista solo le amale sofa matai lo no so la titi Pisi ka malo una sai di fai un tau sang ai sa ola ukala o una sai la po ka makuringa ka ma sa ora kala ko inga wera fai i no akari so e fai foi ni ma se o kunga o ka pu e ma uaso ale ma se o e ma kware fai ka lo ka ko ma se ko apu e ka so ya ele mau e ya peo nei o nanga eu tata no ai e fe tau i tonu ma nai tangata le tonu le fai ala to business wai peo le mea wai le mas tata no tonu tawa e pe tau fa finga ta e tau fa masani sa tau fa masani ale tata watu no i tata au nanga tau insure ya e insure lo nai lo le mata o fe mata o tele ai me se lava au nanga ia mo meu business company ona e tata ilo o mai tele le tupe foi le ile atina enga male pioringa ia ia fa le tonu i sina fa fita uri sitas ia o mai mau ato ai peilan menen tupu me fa lo le na mu mai i vai tolo tau tele lo pole ale umi o tau tu as fa lo ia no fa fita uri le wa fia ia fa peola na insi wa fa lo ia ai se meu o popole ai peole si le la taia mai tau nei taimi nei o le avano le leivoi le nei tatou whanau malanga ngalo ka vai taimi wa ia lang whaka ua mai ka avani la koe seki mai fui ngai ap o ke ala kulo insiu alo mar ka avani moni lava au ai wa ala ver ka avani ngi e koe vili e si vai ngale ngalu ka vai taimi e pe o se fe fui ngala ko o ngi koe pe fa pe tu pus wala ver ta vale wal mele ngalu skame ngalu ka vai taimi ngalu ko inga ka ngor ka avani ngalu sorry ele a ko se vai asa ula ver ka vale ngalu o ngai le rai ki dai va fita u le tupu le tunu ai ta u ai le tatu nanga sa ole le ya ta ole tu langa le o e sa no ai ya nu ile me le fa ta u ta vale tu fa po to mal insurance masalo sa se taimi ya ona na le ngalu ka mi fa ima ko finga pa anga mai si o tatu ka dealers ya e te chaku ai le insurance mana ya tongi ya tamina taimi fai lo o peon dato tal no foi si foi poca la me o sola o atunu i fa e fa malusia me insurance taimi le stala ta vale sauli o taimi quero le scala ka vale ma fai le warrant of fitness ko kongi le fio la isenge e mo le fio insurance that's third party coverage okay minimum e pulela o e pe fai se full comprehensive e kava ko e malusa but third party fa malusia tu no i fa fu a fa ku o leo America e kolu a me si leo o i license and registration and insurance proof of insurance o kolu nga si de leo pe fa ku lo ka vale au ka ku lo sere e a tatou alai fa uma mai pe ala tatou a mo le
Kalau laising ya. Ya, kalau laising ya. Laising ya, malas kawan. Ya marungumi aku ile limon le. Laising Kabasawa. Ai ta ua ia. Ta ua telefone le wai. Ya me se foi la ta ua le vai ngale le tata noi. Ona ina ya una nga foi ele ini fa ta vale fa ta wai. Ai pe fa ngala online. Ila ta voi o kam ya ta vale ya pe fa ngala online market fa ta wai ta vale le tu. Ya, over kako kampangi o online fo ya. O nei vai tau ona metal technology. Ya, lai online el mako online bank account ngam finga la sa o mai ya. Insurance. Pe ona te fa fonga mai ya tunu mau o New Zealand, Australia, America. Ya. E kako online banking details. Em finga Pala au sa o mai ya fa tal non ta o pu ia fa pe sto ai ngai nei. Ia na suatu la ia le officer. Saingi ia paperwork mo benga. I'm finga direct transfer mai ya le ka o le insurance mai fa fu. Mana ia so. Si au wala na I'm finga fa no fi. Ia wa le wa lu online uma. Yo ta tole mu ya o tunu I fa fo kwa ma sangi ai online. O se upo le la fo mai I ngai ko ai ngare ngi fa pe. O le insurance nga o liu suava. E liu pusa por fala vela. Liu pusa mo. Ala le la fo sa o mai I le PGI. Ia. Ia on tato. Mai se fo yo e. O te mila te sa wala to klei ma tu lau li siki o ile lo o la o mai ona tongi le insu wala o kala o ku ka vale online ka uria kala ko Afrika vale tolu fa ka u ka vale le uso ya tolu fas fulu mon tu pu afena da lo ta vale piki apu ya le ai o mate ngo vai nga fasa lo malo pele Ranger e pose au TV al TV ya le ta vale no fa ta le Ranger la le fa tali le stasi votamali o le tunu o la ua ia au le o merkeni ngo ka pua I mai ya o ka pua I mai ya kwa saur ka vale lungo le va le a ka uria le au ke ka pua I ya se ke vo fo ya u ke ka pua I ngare la papa ko ke kia ka ko fa ya le kala ka ke ve a makar fa lo alo e fa ulo le ma ya masalo beise si me no ta tai te via sau no ai ala ni tai au faftai ya nan to fa manatu atuale tato location on tato officer ina I matafele I tua le rotual metutisi le Methodist Printing Press Building Pasanga itu dua matutu lotu. Ia pola awala le alu nga ile fala inga peanuts. Ai tatu fa ilo ilo na ilo mala awala pola sign na ilo ile PGI ya. On numero tatu telefoni 2555 fa. 25554. Ya al tatu email yo info@pginsurance.ws. info@pginsurance.ws. Ya malaka ko Facebook and Instagram page ya. Share, like, follow e kako promotional activities. Lo fa pe on fanga solo lun tato social media platforms na.